Mathiko-inĩ ma muthuri wa mũmbunge wa Njoro Charity Kathambi gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Njoro kaunti-inĩ ya Nakuru, ũteti wa ndereti ya mĩario wa iguano nĩ ũcoketio o rĩngĩ, mũnini wa president Rigathi Gachagua akĩoneka gwĩkĩrĩra mũhũthia cikaro ici. Gachagua augĩte ũrĩa tabarĩra cia thirikari gũkinyĩra mũingĩ nĩguo ũbatiĩ kũheo mũhari wa mbere, akiuga mũng'ethanĩro nĩ ũtũmĩte icigo imwe hĩtũkĩrwo nĩ tabarĩra cia thirikari kumana na mĩrũrũngano ya kiũteti. Rais huyu Aaron Cheruiyot nilikuwa nimempigia simu jana mara 4, hakushika simu yangu. Baadaye nikamuuliza, akasema alikuwa kwa mazungumzo. Nikamwambia hii mazungumzo mnaliga naye zitaisha, mtarudi tu hapa mkute sisi pahali mlituacha kwa maendeleo. Sasa wewe Karinda na Cheruiyot murigie sisi mko kwa mazungumzo, hiyo mazungumzo itafika mwisho, kwa sababu ile mazungumzo ya maana ni hii: mambo ya bolea, mambo ya barabara, mambo ya maji, mambo ya masomo. Hiyo ndio mazungumzo ya maana. Ciĩgiĩ ũgethi wa mĩtĩ, Ruto nĩ ateteire ikinya rĩake rĩa kweheria mũkana wa ũgethi ũyũ, akiuga no ũgũthiĩ na mbere una thengia wa igoti rĩa marĩa matũrigicĩirie kũrũgamia kũhĩtũkĩra cira ũrĩa wahandĩtwo nĩ kĩama kĩa mawakiri kĩa LSK. Tukisema ya kwamba tutaendelea na kuharvest products ya misitu, haimaanishi ya kwamba ati misitu itakuwa inakatwa kiholela. Hiyo haiwezi kufanyika. So kama kuna mtu alikuwa anafikiri sasa iko license ya kwenda kukata miti left, right and center, utakutana na sisi. Hakuna mambo ya kukata miti. Sikizeni vizuri. Mambo ya kufamia misitu will not happen. Ihinda-inĩ o rĩu president nĩ augĩte bataraitha ya raithi nĩ kuongererwo kuma makonia mirioni 40 nginyagia mirioni 64. Bataraitha ĩrĩa orĩtie arĩmi arĩa mateyandĩkithĩtie meyandĩkithie nĩguo ĩmakinyĩre. Tulikubaliana na magovernors ya kwamba tukilete mbolea kwa debo ya cereals, tunataka hiyo mbolea counties watusaidie kusukuma kwa wananchi. Nimeitana tena juzi na nimeuliza governors wetu wote tusaidiane na wao katika ile inaitwa last mile, ndio mbolea ipatikane karibu na wananchi. Kiongozi mmoja wa Azimio kutoka pande ya Nyanza nimeona akilalamika pale bunge ati ya kwamba iko ubaguzi kupeana mbolea, ati watu ya Rift Valley, watu ya Mount Kenya walipewa mbolea, hawa hakupewa. Na ni vile tu ajui hii mbolea ndio upewe, lazima ukuwe registered as a farmer, si ndio? Sasa siku ya registration walikuwa kwa maandamano. David Chepkoni ahurũkire thutha wa andũ arĩa ihinda inini, president akĩmũgana ta gĩtugĩ kĩa mwanya gĩa kũnyitithania andũ arĩa cia Gĩkũyũ na Kalenjin gĩcigo-inĩ kĩa Njoro. Kiribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwaũra wa Ndũng'ũ.